Rose, straight in. No, there was one. Villa Antinori. Peguei onde achei déjà. Barefoot, yeah, I think that's some Muscat pineapple. No, let me nail it. You want me to hold it for you? Yeah. Say hi. Hey, 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 hey. Yours? These two. Yes. You see my ashias on this video? Popcorn. They're selling that for $2. Sabe, Pablo? Sabe pou wap ka boste pou avèl, but mou pap ka rive de do. Ça va madou? Isn't? Yeah. One dollar for no. Di ba man? Take a black or I don't know. Hold it. Of course we're black. Huh? Take black. Are you wanna go to the library today? Who? Don't you have Yeah. he's stealing. That's why. What happened? Gele bakot laki Pablo. Like your hair. Like your hair. I don't think she hair. Thank you. Hey guys, so I'm gonna fin ben. So I'm fè breakfast mwen pou manje, epi la fin mwen ali nan library pou mwen étidye paske mwen examen ka vini. So yeah, ça c'est breakfast mwen, c'est avèm avec protéine. Nou fè pou mwen fè epi mwen bwe pou mal nan library. So yeah, mwen ten sed nan pou nan ali.
Hey guys, I'm back. So, I'm sorti nan library am fini tite m fè devwa, m fè un peu devwa. Paske m gen pil devwa m fè. E bi, m getan rive la kalal getan 4h27. So, nou pral fè m pral chache m bay pou m manje paske dep matin se sel ti smoothie avèk, nut smoothie. Se protéine avèk. Ki jan lè lankon? M telman kangou m baka pale. Yeah. So se bay protéine nam te bwen te blende yon bwen. So kon yan la le kwa mwen ve lan pral fè an ti manje paske bagè manje la kay la pou. M kwa m pral fè vyen moule avèk asparagus. Boye boulet zor guys. Vyen moule avèk asparagus. Avec patate. Yeah. Moi, je cherche un bail pour me faire pour manger parce que j'ai un grand goût. Un grand goût. Yeah. So, c'est ça que je vais faire.